Hadian baladep mensyajid kumu Deputy Chairman jengke District Council Ubak Charles Marngar, nakaliang Ubak Charles, haba keren cekilat batai kubur ulai tu berkejingit terelang jengki bat ke NPP, kadau kadai namar balak saus nemtam balak longkum UMDC, ki babun ki isu kamtam hakabaya dai bak ke border isu, ki bangaladep rak sying dorbar, bat nakaliang ke Executive Committee, kalakular ban lek jengok yaka yaki border, hendrai kat ban nakaliang jengki ki syukut tang hakajingkular haduk saus nemtam, kim shim lawan visit. Lalu kau ning sab na aku beli pi bro. Kejingkeli kejong pi agak baik deh bak ka jingi trelang kejongi apa ane apa council kejong. Kejingwan jonga ban ya trelang hang ni apa council agak nika sin kejong mata. Syah bangan poi syatang aku bak ban tu syai pi bah ban penken mau pi bro. Bak jinglong MDC jonga mata ladai lah jan poi saus nan shite. Setang kumba prapanai kelakut kejenglong MDC. Yang kejenglong MDC jonga saus nem shiten lane sans nem duna. Atrai baru pi menjur berkipai bak kisaki ba ngalap persang hi banonra. Ikimat ye keren hapo ke house. Berkawai nak isu ke bakham ke banglajuan ra kadai ya ke border isu. Haga jingpun baik yo put usam. Haga bede baka konstituensi ke jonga bat kiwai ro. Put usam bade hapo ke jurisdiction jong ke Councils Autonomous District Council. DPE haga bede bat kan ke jingpun baik put baik sam. Bun sin hi ala arah ni council. Kedai tang kawai ngakwa ban kan mau pi ngakai baru pi kan mau. La bun sin ngawan ra. Ndai kedon kapor ke banga sodiau. Kedon kopor ke bangsa Sukmen. Dek berkampun sini kedai kopor ke bangsa Saudia. Kedon ke jing sisa. Ba laku lari nga apa house. Bunsin. Kinong yalam jong house. Kebadan buram ke jong. Banwan ban jengok. Ya put usam ikinong song ke jong ki badan apa borda. Kendai kelong ke ai basusi. Bahagi ni saus nem siteng. Dan riway itu banjir. Tak jingkia kamu sih nggak keren ni. Tendai pi kidon sibun ki ai kibangi haban pai berkini. Kamu kamu sih. Tenten kadang kejing snow rem mana dia. Kum amdai tang mana. Baru ki member juga council jangan ada ye ke budan baru. Idon hane kelong banyada jika kendau kesudah. Ya keriti ke dustur ki customary law jong ke district council ke jong dengan next kamba ke jingdon lang jong i mentang kenti ke jingdon lang ke senior member ki bala experience kum iba PNC kum i jong iba roni ki la ban aji mod ya ke ST committee ban hani try kan dekalak ke kabu ini bangila banon ra ke jingdon kita ngi baum ini malai ba pi telang bagi PP baik ke district council ke state government ke UK. Ni trilang ni district council. Tanpa orang mengin. Ke district council ke dek pergi kendau ke siap, ikerti ke district. Dari kumalaya keren lagi perlok sekmat. Bande ke state ni dan kalian percaya. Kita kalau ke masyarakat, dan dah kewaipan. Ba Tang nama apa? Ni dan lang ke juga sen ngimlong shoot ban pau. Ya ke ega mengilong personal ke jislo ke juga. Kau mengelong. Hagi iladan idan sipawat separa. Lada kendai pun. Kila menjur ya kalau kena rekam. Uwei na berdek separa. Ulak ban semua ban besar. Ulak ban keren. Ya kita kena urem ke bawda. Tingin sampai pada. Kadang kalau yang palat pangan komen sih kata. Nomor bah ke executive committee kampat long kado mana. Ngidang mentang kesengi, ngidang dapjik udah di sana, ngidang dondong siap, dengan terakhir kadang pulang yang sekali kami dia. Manusia pun village itu keren lebih dari jingkulu cingit cepat bah dia kentam jing sakta itu. Ini kata kadang lebih nggak keren dan dulu nih. Saus nam cita, nggak ada kalian percaya ada sekonsel. Ada kalian percaya ada sekonsel. Cepat kejing dan juga kalian percaya
Kajing tit me jangan ada kispasen apa house. Ini iba kan 4 points ni. Ngamur ban ong bang keren ni kata bang ingin dan bang tilang komen. Kini kedi kesin jam tu bang isim. Bandan ke council berpendek kita kiri.